Najgledanija predstava ove sezone dogodila se na ulici, sudeći po domaćoj spin mašineriji. Za hiljade građanki i građana na ulici 15. marta prošle godine, kažu, bili su samo statisti. Zanimljiv tajming za oživljavanje teme zvučnog topa, zar ne? Manipulacija do duše retko izgleda kao brutalna laž. Češće je skretanje pogleda. Ne kaže ti uvek ovo se nije desilo, to nije bio zvučni top. Kaže ti gledaj na drugu stranu. Vidi skup ispred skupštine i robote koji plešu. Kada od buke ne vidite šta se događa, to je zamajavanje i sluđivanje javnosti. Da li ste uopšte čuli za neku od ovih vesti? Sjedinjene države zabranile su uvoz bakra iz Ziđin Kopera zbog sumnje na prinudni rad. Ispred Narodne skupštine napadnut Veran Matić. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović više nije suvlasnica hrvatske firme koju je nedavno prijavila tek nakon pisanja medija. Videi sa izvesnog Telegram kanala dobijaju na hiljade i hiljade pregleda. Poslanici Evropskog parlamenta pozvali von der Leyen da izvrši pritisak na vlasti u Srbiji zbog progona studenata, aktiviste građana. Ove godine 4 novinarki i novinara sklonilo se iz Srbije zbog represije. Björn i Spiegel otkrili detalje angažmana Vučićevog savjetnika iz Nemačke, tajne sastanke, planove o projektu Jadar i tako dalje. Mi uvek biramo činjenice. Pratite Crtu, čitajte Istinomer. Marconi! Osnivanje Fakulteta za srpske studije u Nišu za sada je obustavljeno odlukom o privremenoj meri koju je doneo Upravni sud. Do daljeg, 3 departmana za istoriju, srbistiku i ruski jezik nastavljaju da rade u okviru Filozofskog fakulteta kao što i želi većina profesora i studenta. Otkako se na čudan način rodila ideja o novoj visokoškolskoj ustanovi, samo su se nizali argumenti u prilog tezi da je njen glavni cilj odmazda nad Niškim filozofskim fakultetom. Osnivanje bilo kog fakulteta postoje zakoni i procedure koje je potrebno ispoštovati.
Mogu da budu različiti motivi za osnivanje određenog fakulteta. Neki motivi mogu da budu da postoji određena naučna ekspertiza koju treba produbiti novim fakultetom ili istraživanjem. Druga, da postoji praktična potreba da se stvaraju stručnjaci koji će onda doprinositi razvoju te discipline u praksi kroz rad, proizvodnju, usluge itd. Ovde je inicijativu pokrenula grupa anonimnih stručnjaka. Dakle, anonimni stručnjaci. Dovoljno, stajemo sa tim. Međutim, ovo se dopalo gradonačelniku, onda se dopala ideja ministru prosvete i oni umesto da kažu da je tu kraj, su rekli da bi trebalo da nastave sa tim. Ideja o ovom fakultetu je bazirana, nije bazirana na određenom studijskom programu ili na određenoj ekspertizi koju treba produbiti. Ne, ona je bazirana na tome da se oduzmu studijski programi Filozofskog fakulteta i da se oni prebace na nepostojeću instituciju. Treba od dve grupe ljudi najviše da se ovde diskutuje. Jedno su zaposleni na departmanima za srbistiku, ruski jezik i književnost i istoriju, koji se sa ovakvom odlikom od početka nisu slagali, a u ukupnom zbiru je to većina zaposlenih na ova 3 departmana, naročito na departmanu za srbistiku gde čine apsolutnu većinu. To su ljudi koji su fakultetu posvetili poslednjih 10, 20 ili 30 godina rada i kojima je rečeno vi od sutra morate da pređete na neko drugo mesto, niko vas ništa ne pita. Druga grupa su studenti prema kojima bih rekao da se takođe ova cela ideja odnosila tako da ne uvažava njihov stav ni na koji način. Znači imamo decu koja su na 2., 3., 4. godini studija koji su položili većinu ispita na ovom fakultetu i vi im onda kažete u redu, ali vi diplomu ovog fakulteta nećete dobiti, osnovao se jedan novi pa ćete već tamo rešiti stvari. Dakle, tu je jasno se igralo na tu kartu nacionalnog sentimenta, iako nema ničega, zato što je zaista neka ideja o ispitivanju, naučnom ispitivanju identiteta, istorije određenog naroda, njegove teritorije i tako dalje. Nego je to zapravo namerno tako urađeno, doduše i bilo je nastavnika na tim departmanima sa kojima je mogao takav dogovor da bude postignut, to uvek jeste važno, i da je to samo bila ideološka matrica. Dakle, da se ona tako pusti, ta studija izvodljivosti koja prvo nije postojala, pa se neko misteriozno pojavila, ona je do te mere ne stručna, da tu ne može da se odbrani ni ta ideja da zaista postoji potreba za takvim studijama. Oni se toliko u tom pozivanju na osnivanje nove institucije govore o tim identitetskim studijama, ili kako ih već nazivaju. Te discipline koje su vezane za identitete se u velikoj meri proučavaju na sociologiji i psihologiji, a tamo te nauke recimo uopšte nisu u fokusu. Ako se već zove Fakultet srpskih studija, zašto baš jedan od stranih jezika da se izuzme iz Filozofskog fakulteta, ali verovatno su razmišljali u kadrovskom smislu, odnosno na kojim departmanima bi mogli da se nađu ljudi koji su pristalice takvih ideja. Svi naučni instituti, svi fakulteti u zemlji su iskazali neslaganje sa ugrožavanjem autonomije i celovitosti Filozofskog fakulteta, ali i sa takvom inicijativom takvih studija. Uz to je preko 30 fakulteta i instituta iz inostranstva poslalo na adresu fakulteta podršku, a inicijativu za ukidanje odluke vlade o osnivanju tog fakulteta je potpisalo 8.000 ljudi iz obrazovanja i nauke iz zemlje i preko 600 ljudi iz inostranstva koji dolaze iz 150 različitih naučnih institucija. Koliko je fakulteta, instituta ili pojedinaca dalo podršku iz oblasti Fakultetu srpskih studija? Ravno 0. Niko se nije o tome oglasio. Što se tiče akreditacije i odluke nacionalnog akreditacionog tela da akreditaciju Fakultetu srpskih studija, ono što smo dobili je bilo poprilično zbunjujuće. Novi set pravila za akreditaciju je donet u, recimo,
jednog dana, oni su svoj zahtev podneli 2 ili 3 dana nakon toga. A radi se o stotinama strana dokumentacije koju nije moguće pripremiti za tako kratko vreme. Takođe, dobili su akreditaciju jednog dana, istog dana su dobili dozvolu za rad i organizovali svečano uručenje dozvole za rad, što se, koliko je meni poznato, ranije nije dešavalo. U tim opisima ispunjenja standarda za akreditaciju postoji više stvari koje su zbunjujuće. Napomenut ću da su dobili sve desetke, a pritom, recimo, nemaju sopstvenu biblioteku, već imaju sporazume sa bibliotekama u gradu. Pored toga, oni u tim materijalima govore o amfiteatrima. Uvid u strukturu prostorija govori o tome da oni nemaju amfiteatre. Tu se takođe govori o nekom liftu. Ispostavilo se da ni lift nemaju, što znači da bi studenti sa izvesnim invaliditetima ne bi mogli da pristupe predavanjima. Sedište fakulteta je u centru grada, to je bivši Narodni univerzitet, nakon toga je bio Pravna poslovna škola i to je školski prostor. Znači, ne sadrži prostorije koje bi ukazivale na to da se radi o nečemu čime jedna visokoškolska ustanova obično raspolaže. Pa eto i ti amfiteatri su jedan od tih elemenata. I ono što se dešava trenutno jeste da je cela stvar sa tom negativnom inicijativom, sa nenaučnom, neakademskom inicijativom, se odrazila na status ovih studija na našem fakultetu. I mi imamo jako mali broj zainteresovanih, na primjer, za srbistiku, a to verujem da je i najviše rezonovalo ljudima, jer srpske studije i srbistika su direktno uvezane na tom nivou značenja i zvučnosti i to se pokazalo. Mi nikada nismo imali toliko malo zainteresovanih. Dakle, to je pravi pravcati dokaz da ovakva inicijativa nije dobro primljena u društvu. Tada imamo prvi put situaciju da nedelju dana pred prijemni ispit mi nemamo kvote, državne kvote za upis. Pored toga, Filozofski fakultet se u prethodnih 5 dana susreće sa hakerskim napadom koji je oborio sajt fakulteta. Radi se o, ne znam kako nam je kolega iz računarskog centra rekao, nekih 4.000 ili 5.000 računara koji su se obrušili na naš jadni server. Filozofski fakultet je odabran zato što je prva blokada na Univerzitetu u Nišu bila blokada Filozofskog fakulteta, studentska blokada, što je ta blokada najduže trajala, što je bila nekako centralna i u simboličkom i organizacionom smislu. I moram odmah reći da je isti scenario za sva 3 filozofska fakulteta u Srbiji. Dakle, trenutno je takozvani Fakultet srpskih studija instrument pritiska za razlupavanje institucije, a na Filozofskom fakultetu u Beogradu je to zloupotreba samoubistva. Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu je to zloupotreba službenih položaja i osporavanje izbora kolegama koji su zaposleni na Filozofskom fakultetu. Tako da, zbirno, sva 3 filozofska fakulteta su mete, zato što su sva 3 filozofska fakulteta procenjena kao generatori kritičkog mišljenja. Tada imate među kolegama jednu vrstu, da kažem, nove snage kada je u pitanju solidarnost. Recimo, neki departmani obično imaju levija, neki desnija shvatanja, ali mi se čini da je ovaj trenutak takav da zaista sve što se dešavalo od oktobra na ovamo doprinelo ujedinjavanju. Zvanično, dobrovoljno, stvarno, uz pretnju otkazom. Crta je došla do interne mail prepiske koja otkriva kako su se uoči SNS skupa 27. juna punili redovi ispred Skupštine. Isti obrazac ponavlja se od Dunava do Zastave, od Telekoma do Poreske uprave. Crta je dobila internu mail komunikaciju iz Dunav osiguranja, kompanije čiji je većinski vlasnik država.
Mail navodno poslat sa adrese člana izvršnog odbora traži od rukovodstva spiskove zaposlenih koji će prisustvovati skupu sa preciznim uputstvima gde i kako da se okupe. Zaposleni koji odbiju rizikuju radno mesto. Na društvenim mrežama pojavili su se i navodi da su neki zbog odbijanja dobili otkaz. Naspram pretnji, podsticaji su uključivali prekovremene sate, pa i dnevnice do 7.000 dinara. Najteže su pogođeni zaposleni s privremenim ugovorima. U Poreskoj upravi u Beogradu pripravnicima navodno nisu produžavani ugovori, jer nisu išli na prethodni skup. U Zastavi Tervo, gde mnogi godinama rade na određeno, zavisnost od rukovodstva čini otpor još težim. Negde se skup čak i prikriva. Zaposlenima u PIO fondu najavljen je team building, u komunalnim preduzećima dan porodice. Nakon objave teksta CRTI su stigla nova svedočanstva iz državnih organa, javnih preduzeća, ali i od običnih građana. U Republičkom sekretarijatu za javne politike zaposlene na ugovorima obilazi pomoćnik direktora i pita ih da li podržavaju skup. Ovo je prvi put da se lobira za mitinge, kaže izvor. Iz Uprave granične policije možda najozbiljniji navodi. Pišu se lažni nalozi za službena putovanja, koriste se službena vozila, a policajcima se upisuje regularno radno vreme. Drugim rečima, građani iz svog džepa plaćaju učesnike na stranačkom skupu. Ali postoje i oni koji su odbili. Policajci koji nisu pristali da učestvuju. Suprug koji je izgubio posao, ali nije otišao, kako kaže njegova supruga, važno je da deca znaju da im tata nije kukavica. Jedna žena je opisala sopstveno iskustvo otpora. Nakon 2 dana straha, 3. dana osetila je mir. Njena poruka: dosta je bilo, jer kraj je kad mi odlučimo da je kraj. Da bi takav sistem ucena i nagrada mogao da opstaje, nadležni organi, inspekcija rada, tužilaštvo moraju ili biti slepi ili svesno okretati glavu. Svako odbijanje, koliko god nečujno, dokazuje da izbor ipak postoji.